Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kibor penyai district jangka Southwest Khasi Hills District kila hiar sya Ranikor ka benta ban Pynsngewthuh Paidbah halor ka jingya Khun ka klam jingpang COVID-19 kam tam ka jingdon kam ban ai inject tika hagani ka jingya lang bala penlong ha multi facility center Ranikor le don lang ka DC jangka Southwest Khasi Hills District ka kongsi kharkongor I Dr. P Warjri MD HO Ranikor CHC I Dr. W Nari DSO ISDP LK Lingdo EAC Maukerwan ba HS Dingdo SDO Ranikor Civil Subdivision bat kiwai pan. Kali kejimpang kali kala kurma mo kala kurma rosh kei roshi hapo schedule hapo region batu akan schedule di menta ngide ban omba ke jingede uni virus kan di tangna kanyang Kishnong di Sarkar di officers di dalam field di head department. Masyarakat belum yang di bahkan ni kucingnya be baru pagi di ban dia di dia slot tilang. Jadi dia kita di libet ini Jepang kan saat bambu ini hakim isi di Bantuan. Bila ada di Jepang bintang dan ban I inject. Nama pa kumbala tepi bagi beliau kibala I inject di mana kiyo ini Jepang no Jepang ujo tray jumpa atau becuki kisusong tahaye untuk exposi di kadade bat kinaban resume kata normal juki Henry itu kiba pa shim inject pada ni kiba kan kiba samla kiba yang kiba yagu Uni uncak putrai haru kata-kata ba teng-teng ulah aku pensinya ka jikir joni ibun ni ki kes ki bala aku kuta ba kibriu kila position tu ba kim kila klaro ni ka penting di soha ya ki CCMC members ki shong ki religious heads ki don't work ban convince yang kibriu ban once man banung tin ban shibriu inject